Kadu kadwai nilayo ban page World Cup mentau snam arjar pun riu hapo television. Lingba ka C Entertainment Enterprise Limited. Kata lingba ka channel United Age channel bat ka C5. Kane kade ka kubor ka kementam nag menta jong kinong India baro kamtam yangi kinong Meghalaya kipa angnut dik ban yo page World Cup mentau snam arjar pun riu hapo television. Hagabat di tat mentaka sengi mana kaling jong kari India kala penting kena ya ke TV channel ke bansa broadcast ya ke neka FIFA World Cup mentau snam arjar pun riu. Kata lingba ke C Entertainment Enterprise Limited. Haga channel United Age bat kum juru haga C5. Haga baka C partners kanega channel kan yoru pan broadcast ya ki live ho kandai teli di global football events kentubro ya kan ka FIFA World Cup mentau snam arajar pun riu. Ka FIFA World Cup arajar live ho. Bat ka FIFA Women's World Cup arajar pun niu. Kabadai nagta jongi kidong India ha ka bakadai kade ka juk ka channel ka bansa broadcast. Hadu ka World Cup ka ba arajar live ho. Bat ka nega jeng penbena jong ka C Entertainment kadang dairu menta ka sengi ka sitrik penajun arjar pun riu. Haga baka World Cup kan sedang ka katwe trik penajun kan sakut hadu ka kat kandai trik Julai. Ka jing yakun jong ki sao po pra teligi tim hagi kat riu teligi nongba jong kari Amerika Mexico bat Canada. Haga baka jing angnut kebat dik mentau snam ban page football ha television namar kan sadairu ka World Cup ke bak kadu nag menta jong Messi Neymar bat kum juru Ronaldo. Kumta kane kade kubor ke bak kementam nag menta ki fans kiru ij football jong kari India. Kum juru haga jelaga jongi. Bangin say yo page football World Cup mentau snam arajara pun riu lingba kane ka channel ka C Entertainment Enterprise Limited. Haka channel TV United Age bat kum juru haka C5. Bat ka nek jing penbena bat ka jing simti jong ka C Entertainment kade bahadin bunteli ki TV channel jong kari India kila kentaj haka jing te agreement lane ka jing menjur bat ka FIFA. Haka ba khaddu khadwai hakine kita yu ki baladep wat ka dor dashan kila kentaj ban broadcast ya ke FIFA World Cup mentau snam arjar pun riu. Henry Don Bokpat menta baklami ka C Entertainment ban broadcast ya kan ke FIFA World Cup mentau snam arjar pun riu. Ka World Cup kan sedang hakamit jong katway tarik penajun arjar pun riu. Bat ka final jong ka World Cup kan sakut ka kat kandai tarik upna Julai. Sao po prateli ki tim ki ban sai kun hakan ka World Cup haga baka champion kan sadai tangkawai. Bat haswa ban sedang ka jinglekai haka World Cup ngin sa pejru ya ka fixtures ki program pa per jong ki jinglekai hakan ka World Cup mentau snam arjar pun riu. Kublai sibun.